Dragi Balkanci, ovo su 5 metoda kako vi u Njemačkoj možete da uštedite mjesečno 500 eura na veoma jednostavan način i da tako na kraju godine imate oko 6000 eura ušteđenih. A prije nego što krenemo, lajkujte ovaj klip, zapratite ovaj kanal i podijelite ovaj klip sa vašim prijateljima ili u socijalnim mrežama kako bi oni imali koristi od ovih informacija. Prva stvar. Spremite sebi sendvič kad krećete na posao, odnosno ako ste kući, nemojte koristiti kućnu dostavu, Lieferando i slične stvari. Znači, ako idete na posao, spremite sebi sendvič, jedite to na poslu i nemojte koristiti koje kakve dobavljače i dostavljače hrane koje će vas izuzetno puno koštati. Tako vi na taj način možete da uštedite od 100 do 150 eura. Druga stvar, gdje možete uštediti do 30 eura mjesečno, pijte vodu sa česme. Znači, kupovina flaširane vode u raznoraznim prodavnicama će vas koštati negdje 30 do 40 eura. Te novce možete da uštedite jednostavno na taj način da pijete vodu iz česme, a voda u Njemačkoj je izuzetno čista. Treća stvar gdje možete da uštedite novce jeste, svi mi imamo hrpu garderobe i nekih starih stvari koje mi i ne koristimo ili su nam u podrumu ili su u nekim kutijama stavljene na neke ormare, apsolutno se ne koriste i zauzimaju vam mjesto. Na taj način što vi prodate te stvari na eBay, Kleinanzeigen, na Nebenan i drugim portalima, vi možete negdje mjesečno od 50 do 100 eura, zavisi koliko prodate, mjesečno da zaradite. Četvrta stvar kako možete da uštedite novce, nemojte koristiti kreditne kartice, bankovne kartice, nego skinite pare, znači sa računa u banci, uzmite limit od 50 eura da vam to bude džeparac za trošenje i tako dalje, jer ako vi koristite često kartice, vi ćete više potrošiti nego što imate. Na taj način napravite sebi limit i možete uštediti negdje od 50 do 100 eura. Peta i zadnja stvar, napravite sebi jednu kasicu gdje ćete svaki dan stavljati u tu kasicu 2 eura. Znači, to je vaša privatna kasica gdje vi svaki dan stavljate po 2 eura, tako ćete na kraju mjeseca imati negdje oko 60 eura i na kraju godine oko 720, samo što ste stavljali svaki dan po 2 eura u tu kasicu.